Agent 5-0! Napalabas ada ng Granada iti balay ni Gobernador Amador Baldon. Nalaos ti nervyos ni Armida nga asawa na. Nagpaimbestigar ti Gobernador. Gapu iti dayta na pasamak. At addan nga iningatan ti Gobernador da mayumi ken Armida. Asan da bastag pastrag iti sabali at tao iti compound ti balay na. Iti may sangal daw. Inawagan ti Gobernador ni Agent 540. Tapno kumustahan at ipaparamid na itinaytoy. Awan, tinaibaga ni Agent 540 apaglawagan ti misyon na. Ngem, impanamnama na masulbar ti parikot da itoy iti mabiit. Iti panagmaymaysan ni Mayumi iti balay ti Gobernador. Dimteng ni Agent 540, ket ni Mayumi ti gagara na. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapawalwan. Agent 540! Pastragag nga taday tao, tap nagsarita ka ni. Ading ko, para ken ka tigagarak apan nakisarita ken ka. Umasidag ka dito eh. Uray di mo lukatan to gate. Kasaritak man lang eh. Anya ka dito ibagayo, sir? Agyamanak. Tanaranaag ti kaawan da Gobernador, ken kasawa na. Ibagam ko mano anya ti gagaram, sir. Ang mga nung kalat as sumangpat ni Madam Armida katong tanda. Adda ka di cellphone mo? Ha? No adda. Pangasim. Taitod mo kanyak ti number mo. Kaya't kung adda pang kontakag ken ka. Tapno makasarita ka asaanin anas kanyo mayak nitoy. Kwa, sir. Ang mga noong tandak na Gobernador kan, madam. Apay nga minye bagam. Dua tala ang agsarita. Awan to ti pagkamuanda. No di mo laki di ibaga kadakwada. Sige. Itad ko kan ka ti number ko, sir. Ngam saan kan nga agbayag. Awagan nagtulaangan, sir. Ha? Isulakit din ti umawag kanya. Ni Mr. Falcon nagpaisan da ito eh. Hello? Mayumi, kaya't ko lamamuan. No kasano ti parang ispal kang ka ni Gobernador Baldon. Hindi kinidnap na kadagiti di mo nabigbig ang nagtagtakas. Ha? Ibagam no kasano ti parang ispal na ka. Imbaga na nga minyo inispal na ka. Manipod iti ima dagiti kidnapper. Kwa, sir. Awan puot ko. Edi intalaw dak iti pagpapaayak edi aka sales lady iti may sa department store. Edi nakaputak. Jakon amunaan niya ang lugar ti ayan ko. Kalpasan na ita. Anya pinapasama? Malagip ko nga da inawagan di Pangulo day di kidnapper iti cellphone na. Adda nang ibagaan na iti kaadak iti day di ang lugar. Ti atapag. Kat ilako dak kuman. Anya? Ilako ta ka iti tao at kinasarita di Pangulo da. Kasta tinagawatak. Kalpasan na ita. Impopokdak iti may sa asilid. Kat iti sumunong aldaw. Inrakaddak. Kat inlogandak iti van. Diyak manin amuno nagapuan mi. Tapinarangandak manin. Diyak nakita ti aglawlaw. Sa idikwan. Nangagkulangan ti panangibaga ti may sa alalaki. Ti may papankarag iti nagbalangan iti masangwanan mi. Anya? Ada nang sanab iti nagluganan mi. Nagpipinal tugda. Asino dagijay? Adda ka tinangag mo ang nagsasaritaan da. No asino dagiti nagbalangan ka na kayo? Awan ti na ibagada. Nakamaskara ka no dagijay. Dayjayan ti maudi ang malagip ko ang napasamak. Kaslang amin adda na nga put iti rupak. Kat idi makapuotak. Adda akon iti balay da Gobernador. Kaya't nirod asawan da ita. At taon ni Gobernador dagiti nagbalangan iti dalan nyo. Jack amo, sir. Wala. Sana ba rin nawanan ti may baga?
lang iti kayat ko maamuan ita. Ngam, awagan kan tumanan. Da kayo lataa, sir. O sige, Mayumi. Thank you. Pinutad nan ti saritaan mi. Apay nga tadagi siya tinamdamag na. Apay asaan ani Sir Amador tinagdamagan na. No kasano inispalda. Makamuditan. Saan mat nga taadakas dagi siya nga imbagak ka ni Sir Falcon. Makatulong pa'y kat nga ta. Iti pa nakatiliw. Dagiti mangipangpang takan kwa na. Nasaysayat matla ko ba? Lumangala ka iti kasukat yan nagikata driver mo, Amador. Sana nanaskan pa'y. Kabalang matiag maneho? Kaba ulam, nga mabambanog ka iti opisina. Sana nakasapulan ti driver nga isupay aswelduan. O apay pailada ita ti panunodam. Manumat langan ti sweldo nga ipaay mo iti driver. Makatulong ka pa iti padam at tao no kasta. Ado dita ti awanan pangkudan. Ala, wanan. Bayam tagpabiro kak iti agbalin at driver to'y kotse. Sa anak to nag-drive. Itay pailan adlaw ko tinakamotor iti malikodan ta. Anya, Kumita ka iti sarming. Makitam dyan nakamotorsiklo iti likod. unlak pa iso. Nakitak dayta ni tay karubrubos na iti compound ti Kapitulyo. Partakak mampay ti agpataray. Ay, saan? Di mo na ipartakan, Amador, husto daytan. Agidem ka, tapno di mo makita ti anyaman na mapasamak. Anya? Oh, agyamanak. Nakasangpet na nga wanda ka sa napasama, Amador. Ala, dumsag ka na, Armida. At dapay papanak. Anya, pamanagpailaan. Ada sarakak agayem ko. Nasaysayat mo't lang no igarahe mong takutsem. Delikado no agmay saka iti papanam. Saan? Sa anak nga ron dumsaag dito, no di ka umanugot iti bagbagak. Si kakit di mo't, Armida. Iramraman na kiti kinanirbiyosam. Di nak mababalaw, Amador. Amangan mo't no tay mangisiksikat kan di nakamotorsiklo itay. Awanan, saan na tanan nasurutan? Ala, dumsag kan. Di nakpakadanagan. Igagarak ti agmaramang ditoy. Dua sino man dyan ang surot kanyak. Patsak ngagpakita ita ditoy. Awan unay ti matatao ditoy. Tanalpasan ti piyesta dagiti natay. Isong agparada akong ditoy. Mauray ko lakit di no asino man dyan mang sursurot kanyak. Tay manan kanayon mo umawag da ito'y. Hello? Hello, Gobernador. Kumusta? Maudin na ito eh. Maudin apan nakisaritak iti nasayaan. No di mo pala maisubli ti ibagbagami. Ultimo mon. Ta sino ka mang butbuteng akanayon kanyak? Natansit ka. Ngan mawatak, may saka a politiko. Kat kaadwan na akaskan ka, tigasta. Agpakita ka kanyak. Abay agpakitakan ka. Naskan ka di pay, kat am-am mo nakmat. Saan ka nga mo? Ala, rumwar ka iti paglemlem mangam. Tadumsagak mat iti kotsek. Agsarita ta iti sangon-sango. Anya?
Nasamatan na po, gobernador. Uno, agkabaw ka ka din. Naglokon. Kunak lano adday ti asidagday jay ngay mawag. Kunak no... Kumpirmado kon. Sa bali at tao jay nakamotorsiklo anang salsaruno iti kotsek. Manipo di jay Kapitolyo. Agam... Sino nga taday jay? Di ka madanagan, iha. At dadtot kasukat, jay nag-awol a security guard dito'y balay. Awol ko na, di na kami manlaki na sarita pulos. Apay nga ta akal latlatan, tidi isi sarap da dya security guard, madam. May sapay day ta asal salud-sudak iti bakik. Apay asado na nagsubli day chay. Nagpaidistino ka no iti sa bali a lugar. Kastagayam kinarami dya sigod a security guard. Wen iha. Basta nagpayakar kanulatan iti pagjutyan na. Amang ano nagbuteng kadag iti mapaspasamak ditoy, madam. Awan kat nga ta. Awan sirbi na dya security card. Kasanon, nukas dito mati aramidan ti sumublat. Siyak ti makisarita iti sumukat. Nayunak ti regular as wildo na no kasapulan. Makabanyog magtigayam ti kastoy. Awan sa balingar aramidan ta manipod pimanaw ta ijay mansyon. Naditi agpasyan. Mangan ka nagragsa. Kaya't mo tagsubli jay, honey baby. Wan, kat. Taykid kita wa. Palubusan na kun asumrat iti panggitan. Day tamanen, tinalagip mo. Kaya't ko tiyag trabaho. Sa anak anaragsak nga agaw awat latan iti kwarta, ajak mat nagbanlugan. Oh, come on, honey baby. Please. Malala, bayam. Pagsaritaan tanto dayta, into nagdata ni Dimansyon. Talaga? Palubusan nakton? Jag ibaga palubusan ka. Basta pagsaritaan tanto pa dayta. Okay. Kampantimanin jay target tayo kakadwa. Iso nalakalaan nga iwakas tayo. No di na tayo latta ikaskaso. Apay, boss! Ayan nga tanday babae. Apay, tulog tayo kumain Hong Kong. Huwag na ba sa hospital? Aday jay balay na. Nakita ko ni Jay. Iwakas tayo day jay a politiko. Apaman ang maala tayo day jay a babae. Isubli tayo kini amo. Sigot mo ka mo, hospital. Huwag ba sa boss? Nangagyumatimbaga ni amo Paco. Sakbaya nagturna kini Jana akalibin na. Masapol na may subli tayo jay. Talusan. Di na tayo tuntalkan pa'y. Amo yung matunti kay papananday ta. Mapukawan tayo ni tidakkel la pagkwartahan. Okay, boss. Amo minitan. Nalakata tayo lang asukatan. Nabilib ti grupo akin igam kada tayo, kakadwa. Galanteta kadagiti pagpiaran da atat tao. Ngem, no di damat magustuhan. Agpukaw akas laasok dagiti didan kayat nga agserbi kadakwada. Nakamamak na nga mo. Isuasayatin tayo, titrabaho tayo. Jakpay la isirek ti kotsek iti compound. Agpaliiwak iti aglawlaw. Nuadaman iti asideg dagiti atapak amang butbuten. Kasarita kita. Amo ka dagitay la aso-aso dagijay. Jaket kabailan na dispatcharan ni Dan. Tay manen babaeng agnagan iti
Kadya day tao masidag. Anya mo ti misyon day tatamasansan mo ti umay na ditoy. Ibabak ti sarming ti tawa takasaritak day ta. Sir, Gobernador, adda ak manen. Anya talaga ti kasapulam. Agsubli ako maababaon ninyo, sir. Awan panggadak. Awan pangalaak iti pagbiag kon. Kaasyan dak kumamad, sir. Ayan ti pamilyam. Dagiti kakabagyam. Isuda kuma ti pagkabangam. Awan dan apo. Natay da amin ang nairaman iti naigidday abalay mi ijay bagyo. Aniya? Alaka din sir. Gobernador, kaasyan dak kadia. Alaan da ko nababaunan niyo. Alam langan da ito'y kat pumanaw kan. Saan ko akasapulan ng tibabawnan? Apa mulmulagatan mo't ti kwarta? Awate mon. 1,000 pesos. Nabukala 1,000 da ito'y. Awate mon. Sir, Anya pa'y lati urayam. Awate mon kat pumanaw kan. Sana ko na mangala iti babawnan. Iso a pumanaw kan. saan 1,000 pesos tikid-kid daw, sir? Anya? Di mo awaten da ito'y? Saan, sir? Talo maibus kun da ita. Awanan. Agsubli aktuman matlaengen nga may agpakpakaasi kada kayo. Dagulit ka matatao. Talaga akas tooy dagiti awanen kabagyan a pagkamangan. Dagiti babak nang titurungan da. Turungan mi kunak kuma. No di mo awaten da ito itad ko kan ka. Awan mabalin ko. Ala, aglisi ka ditan. Tama nga no mapilidan ka pa'y. Sir, isarok yung talugan niyo. Wadi ha. Mala. Aglisi ka ditan. Tama nga no mapilidan ka. Naulpit kayo. Awan asiyo itikas kanya. Nita, talaga ka ding agpilit ka? Di ka makaawat iti sao? Ay, patayas! Sir! Sir! Lukutan niyo ti kotse! Tulungan kayo! Mayumi, palawan na. Ditoy, sumrakan iti balay. Sir! Tulungan kayo! Madam! Ni Sir! Napantugan! Pumanaw kan. Madam! Oy! Ang mga nota nakasipot kan ka. Awan. Ala, agkulmag ka pala dita. Uy, dayjayan. Rimuaron ti asawa ti gobernador. Nabata da makitak babaan to'y larga bista. Asino ti atapen da ita apimaltog? Ket awan met nakita da. Nasiglat ka talaga. Nakasubli ka da Agustito. Apaman anapaltukam di pa iidam a tao. Tignan, titagas! Oops, tumay ka! Sige! Ipupak mo na itapaltog mo! Tamawaramot ti ulo na ito ang babae! Ay, saan? Ay, saan po kayo timatay? Gagayem di uliwan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. AGM Fight for All! Insurat para iti radyo, ni Leti Astudillo Aquino, ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot ka na kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540
ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.